Hard for me to assess. There's the sirens now. Guys, are we out? Kuri ubu ngubu tukaba dutangiye mu kirere cya Israel. Iyi video mubona imbere yanyu ikaba ari video yerekana ibisasu ubwo byarasagwa n'igihugu cya Iran mu minsi ibiri yonyine ubwo ikigo cya Mossad cy'igihugu cya Israel cyari kimaze kwica abayobozi babiri bakomeye b'imitwe y'iterabwoba yifashishwaga na Iran mu guhangana na Israel. Abayobozi babiri bari bamaze kwicwa n'ikigo cy'ubutasi cya Israel. Uwa mbere yari Fuad Shukuru, akaba yari umuyobozi wa Hezbollah warishwe ku itariki 30 z'ukwa karindwi. Ku munsi ukurikiyeho nabwo itariki 31 Ismail Haniyeh akaba ariwe chief commander w'umutwe wa Hamas, nawe yahise yicwa mu mujyi wa Tehran mu gihugu cya Iran. Ibi byashenguye igihugu cya Iran mu nama y'abayobozi bose bakomeye, yaba ari abaminisitiri n'abandi bayobozi bose ba kino gihugu cya Iran. Ikaba yari iyobowe n'umuyobozi mukuru w'impinduramatwara cy'Islamu ariwe Ayatollah Khamenei. Muri iyi nama icyavuyemo banzuye yuko bagomba guha agasopo cyane rwose igihugu cya Israel. Iyi nama ikimara kuba, umunsi ukurikiye nibwo bohereje bino bisasu mu kirere cya Israel. Gusa byose nk'uko muri kubibona imbere yanyu, uko byamanukaga bicuncumuka nk'imvura, nabyo byazimirizwaga bikiri mu kirere bitaragira ikintu na kimwe byangiza ngo bigere ku butaka. Gusa nubwo ibi byose byabaye, bino bisasu byose byari birashwe na Iran bikazuma bitaragera ku butaka bwa Israel. Iran rwose yarahiriye yuko igomba kwihaniza igihugu cya Israel bitewe n'uko kimaze gutwara abantu benshi b'ingirakamaro kandi b'inshuti z'inkoramutima z'igihugu cya Iran. Muri kano kato tukaba tugiye kureba intwari zose za bino bihugu tubigereranyije, yaba ari mu mazi, yaba ari mu kirere ndetse no ku mirongo y'urugamba ikorewe ku butaka. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kureba intwaro yose yabasha gukoreshwa na buri gihugu muri bino bihugu bibiri mu gihe cyose byaba birwanye, yaba ari ikoranabuhanga, yaba ari umubare w'izo ntwaro zose zafasha buri gihugu kuba cyatsinda umwanzi wacyo mu gihe cyose baba barwanye cyangwa se bagiye mu rugamba. Wowe kuri iki kiganiro cy'uyu munsi kiri guca ku muyoboro wa YouTube wa Ozone TV, muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubaye uri mushyashya wakanda subscribe ubundi kwiyandikisha ugakanda n'akazogera kugira ngo n'ubutaha utazajya ucika ibiganiro bicukumbuye byiza bica kuri uyu muyoboro. Muhaye ikaze mu isi yihebewe n'ibitwaro bya kirimbuzi n'intwaro zidasanzwe hagati y'ibihugu bibiri bidacana uwaka, ari byo Iran ndetse na Israel. Muhaye ikaze. Tugende ku cyiciro cya mbere cy'ibikoresho byose byakoreshwa na bino bihugu bibiri, aricyo fighter aircraft jet. Izi ngizi akaba ari indege z'indwanyi zakoreshwa ku rugamba mu gihe cyose bino bihugu byose byaba byatakanye. Igihugu cya Iran kikaba gifite indege 186 mu gihe Israel ifite indege 241. Gusa ku ruhande rwa Israel muri buno bwoko bwa fighter aircraft jet ikaba ifite ubwoko bw'indege bwitwa McDonnell Douglas F-15 ndetse n'ubundi bwitwa Dynamic F-16, akaba ari ubwoko bw'indege bukorerwa mu gihugu cyo muri Amerika mu mujyi wa Arizona. Izi ndege za Dynamic F-16 igihugu cya Israel gitunze gusa zikaba zarakorewe muri Amerika, ikaba yarazaye mu mwaka wa 2004 mu kwezi kwa kabiri ubwo mu gihugu cya Israel abana b'abakobwa babiri b'Abayahudi bicwaga n'Abanyapalestina b'abasivile 4. Muri kino gihe muri 2004 urupfu rw'abakobwa babiri b'Abayahudi akaba ari rwazamuye amakimbirane hagati ya Israel ndetse n'umujyi wa Gaza. Muri uyu mwaka hahise hatangirwa urugamba hagati y'Abanyapalestina na Israel. Amerika kino gihe yise yohereza indege za Dynamic F-16 mu kugira ngo zifashe Israel mu rugamba yari igiye gutangira kurwanamo n'Abanyapalestina bari baherereye mu gace ka Gaza. Tugiye ku gihugu cya Iran, muri buno bwoko gifite mu bwitwa F-14A n'ubwitwa Mikoyan MiG-29A. Ubu bwoko bwa kabiri bwa Mikoyan MiG bwa zino ndege bukaba bukorerwa mu gihugu cyo mu Burusiya. Igihugu cy'Uburusiya nacyo kirimo kiravuga ubucuti bw'akadasohoka n'igihugu cya Iran muri ino minsi yose. Izi ndege za Mikoyan MiG-29A akaba ari zo ndege kino gihugu cya Iran cyahawe n'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo kijye kizifashisha mu ntambara yacyo. Ku cyiciro cya kabiri cyo mu kirere tukaba dufite indege zitwa Transport Aircraft Jet. Izi ndege zose bino bihugu byombi bikaba bizifite. Israel ikaba ifite indege 12 zigera kuri buno bwoko, gusa Iran ikaba ifite indege zigera kuri 86 za buno bwoko bwa Transport Aircraft. Izi akaba ari indege zifashishwa mu gutwara ibintu, yaba ari ku rugamba mu buryo bwo guha ibikoresho ku rugamba abasirikare n'ubundi butabazi bw'ibanze bwose bwakenerwa ku rugamba. Izi ndege akaba ari zo zikoreshwa mu kugira ngo zijyane ibyo bikoresho zibishyiriye abasirikare. Ku cyiciro cya gatatu kindi akaba ari indege zitwa attack helicopters. Izi akaba ari indege ziri mu bwoko bwa kajugujugu zikoreshwa nazo ku rugamba.
Kuri buno bwoko bwa attack helicopters, Iran ikaba ifite indege zigera kuri 13 gusa, mu gihe Israel ifite indege zigera kuri 48 zose. Gusa tugiye ku ikoranabuhanga rya zino ndege kuri buri gihugu cyose, leta ya Iran ikaba ifite buno bwoko bw'indege bwitwa Tufani, akaba ari ubwoko bukorerwa mu gihugu cya Iran n'uruganda rwitwa Iran Aviation Industries Organization. Izi akaba ari indege rwose zitabwaho buri mwaka mu kongererwa ikoranabuhanga ndetse n'ubushobozi bw'uko zabasha gutsinda umwanzi uwo ari we wese zaba zatatse ku rugamba. Tuvuye ku ruhande rwa Iran tukajya ku ruhande rwa Israel, igihugu cya Israel cyari gifite buno bwoko bw'indege bwitwa Boeing AH-64 Apache. Indege za Apache nazo zikaba zikorerwa mu gihugu cyo muri Amerika, zikaba nazo zarahawe igihugu cya Israel kugira ngo kijye kizifashisha mu ntambara. Gusa buno bwoko bw'indege igihugu cya Israel kikaba gifite zigera kuri 13 gusa, mu gihe Iran ifite zigera kuri 86. Ku cyiciro kindi gusa tukiri mu kirere akaba ari indege zitwa helicopter. Izi akaba ari indege zisanzwe nazo zakoreshwa mu bikorwa byose by'intambara, cyane cyane nko gukora patrouille muri buri kirere cyose cya buri kino gihugu. Izi ndege nazo zikaba ari indege cyane zirindwa mu ku rugamba, mu gihe zaba zirimo zirashaka kubona umwanzi cyangwa se ziri mu mutekano w'ikirere ngo hatagira umwanzi wese ukinjiramo. Kuri buno bwoko Iran ikaba ifite indege 129, mu gihe Israel ifite indege 146 zose. Tuvuye ku mirongo y'urugamba ikoreye mu kirere tukirukanya mu gice cy'urugamba gikorerwa mu mazi, kuri bino bihugu byose byombi rwose twavuga yuko kuri buri cyose nta na kimwe cyoroshye. Tubanje ku gice cya mbere gusa giherereye mu rugamba rwo mu mazi, turasanga ubwato bunini bwa rutura bwitwa aircraft yacht carriers, bakaba ari ubwato bukoreshwa mu kugira ngo buparike izindi ndege z'indwanyi mu gihe cyose bwaba bugiye ku rugamba. Si ibyo gusa, buno bwato bwa rutura bwa yacht carriers akaba ari ubwato bunakoreshwa mu kugira ngo butware ibindi bisasu bya ballistic missiles ndetse n'ibindi bikoresho byose byakenerwa n'abasirikare ku rugamba. Gusa ubu ngubu akaba ari ubwato bunakora nk'ikibuga cy'indege ku ndege zose z'indwanyi zakoreshwa mu rugamba. Ku mpande zombi, yaba ari Iran ndetse na Israel, nta gihugu na kimwe gifite buno bwoko bwa aircraft yacht carriers. Muri make Iran ikaba ifite ubwato 0 ndetse na Israel ikaba ifite ubwato 0. Gusa kuri igihugu cya Israel bino bikaba bitandukanye bitewe n'uko iyo buri rugamba rwose rugiye kuba mu gihugu cya Israel cyangwa se hagize umwanzi wataka Israel, umubyeyi wabo ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika buhita bukora bwangu bukoreza ubwato bwabo buri mu bwoko bwa aircraft yacht carriers. Bitewe nk'uko nk'icyumweru gishize Ayatollah Khamenei, umuyobozi mukuru w'impinduramatwara y'Isilamu mu gihugu cya Iran, akimara gutangaza yuko bagomba kwihaniza igihugu cya Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu w'igihugu cya Israel yahise abyukira mu gihugu cya Amerika agiye kuganira na Joe Biden kumwaka ubufasha bwose bw'intambara bwakenerwa muri ino ntambara igiye kuba. Igihugu cya Israel gifite ubwoba yuko Iran yabatera isaha n'isaha. Umunsi ukurikiyeho bugiye cya bino biganiro bikimara kurangira hagati ya Joe Biden na Prime Minister Benjamin Netanyahu wa Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zohereza vuba na bwangu buno bwato bwa aircraft yacht carriers, akaba ari ubwato buri mu mazina ya USS Theodore Roosevelt CVN-72, bukaba bwahise butangira koga inyanja y'umutuku rwose bugana mu burasirazuba bwo hagati mu gufasha igihugu cya Israel. Gusa ku ruhande rwa Iran bwo ntibiramenyekana neza niba kino gihugu nikijya mu ntambara, Uburusiya inshuti yabwo y'akadasohoka izabemera kubohereza buno bwato bwa aircraft yacht carriers. Tukiri ku gisate cy'urugamba rukorewe mu mazi, ku ruhande rw'ubwato buri mu bwoko bwa submarines, igihugu cyane kikaba gifite submarines zigera kuri 18 gusa, mu gihe Israel ifite zigera kuri 5 zonyine. Ubu bwoko bw'ibyoganyanja by'ubwato bizwi nka submarine bicubira mu mazi hasi, nabyo bikaba bikoreshwa mu kurasa ibisasu byinshi bya rutura kandi bibe biresoye guhamya umwanzi mu ntera ndende. Ubu bwato nabwo bukaba burindwa mu ku rugamba. Tugiye ku mato asanzwe ariyo Navy Fleet, aya mato asanzwe nayo akaba akoreshwa mu rugamba. Iran ikaba ifite amato 108, Israel ikaba ifite amato 118. Tuvuye mu gisate cy'amazi twerekeza ku mirongo y'urugamba ikorewe ku butaka, ku cyitwa Multiple Launch Rocket System. Ibakaba ari imodoka by'intambara birasa ibisasu by'umufirizo kandi mu gihe gitoya cyane, kandi ibisasu byose bikaba byabasha kuraswa mu ntera ndende y'ibirometero 100. Igihugu cya Israel kikaba gifite ibimodoka bigera ku 150, mu gihe igihugu cya Iran gifite ibimodoka bya Multiple Launch Rocket System bigera kuri 775. Kuri buno bwoko bwa bino bimodoka birasa ibisasu bya rutura kandi mu gihe gitoya cyane. Ku ruhande rwa Iran ikaba ifite ibisasu byitwa ballistic missile Shahab 1 bishobora kuraswa mu ntera y'ibirometero 300. Ku ruhande rwa Israel ikaba ifite ibisasu byitwa nabyo Jericho 2 cyangwa se Jericho 2
bishobora kuba byarashwa mu ntera kilometero 500 kandi bikarasirwa guhamya umwanzi. Tuvuye kuri multiple launch system tukagana ku bindi bimashini by'intambara byitwa TOD artillery, bikaba ari imashini rwose bikoreshwa mu kurasa ibisasu byinshi nabyo ku rugamba. Igihugu cya Iran kikaba gifite ibigera ku 2050 mu gihe igihugu cya Israel gifite ibigera kuri 300 byonyine. Ku bindi bimodoka by'intambara byizwi nka tanks cyangwa se bifaru, igihugu cya Israel kikaba gifite ibigera ku 1370 mu gihe igihugu cya Iran gifite ibifaru bigera ku 1996 byose. Ku ruhande rw'igihugu cya Iran, ibi bifaru ikaba ifite mu bwoko bwitwa Merkava. Ibi bifaru bya Merkava nabyo bikaba birindwa mu biko rugamba. Ku ruhande rwa Israel ikaba bufite ubwoko bwitwa M1 Abrams. Bikaba ari ibifaru byakozwe mu gihugu cyo muri Amerika ndetse byahawe igihugu cya Iran, biri gufasha igihugu cya Iran rwose ku mirongo y'urugamba ukwivana mu menyo yari wambaye umwanzi wabo ari cyo gihugu cy'Uburusiya. Ibi bifaru nabyo bya M1 Abrams byahawe igihugu cya Ukraine, bikaba nabyo byarahawe igihugu cya Israel kugira ngo cye byifashisha mu ntambara zabo za buri munsi. Tugiye ku bwoko bw'ibiraswa ari byo ballistic missiles, igihugu cya Iran kikaba gifite imodoka byikorera buno bwoko bugera ku 100, gusa Israel ikaba ifite ibigera kuri 90 byonyine byikorera ballistic missiles zakoreshwa ku mirongo y'urugamba. Tugiye ku gice cya nyuma kuri bino bihugu byombi yaba ari Israel ndetse na Iran, kuri iki gice cya nyuma tugiyeho akaba ari igice cy'abasirikare bakoreshwa yaba ari mu mazi, yaba ari mu kirere, yaba ndetse no ku butaka. Abangaba bakaba ari abasirikare bose bafasha buri gihugu mu gihe bino bihugu byombi byaba byisanze mu ntambara y'urudaca igihe icyo ari cyo cyose. Igihugu cya Iran kikaba gifite ibihumbi bigera kuri 350 by'abasirikare, gusa abasirikare 350 akaba ari abasirikare batari mu mirongo y'akazi cyangwa se baruhukijwe. Gusa bano basirikare bakaba bahamagarwa mu gihe cyose igihugu cya Iran cyaba kibwiwe mu mazi abira y'urugamba, bakaba bakoreshwa nabo mu rugamba mu gufasha igihugu cyabo cya Iran. Kuri buno bwoko bw'abasirikare baruhukijwe cyangwa se batakiri mu kazi, igihugu cya Israel kikaba gifite abasirikare bagera ku 465. Aba nabo bakaba ari abasirikare batakiri mu kazi baruhukijwe, ariko nabo isa n'isa bakaba bahamagarwa bakajya ku mirongo y'urugamba bakarwanira igihugu cyabo cyababyaye. Ku ruhande rw'igice cy'abasirikare bakiri mu kazi kandi bakora umunsi ku munsi, igihugu cya Israel kikaba gifite abasirikare bagera ku 170 bonyine bari mu nshingano umunsi ku munsi. Aba basirikare 170 b'igihugu cya Israel akaba ari bari mu kazi kabo ka buri munsi k'inshingano za gisirikare mu gihugu cyabo cya Israel ndetse n'ahandi hanze. Tugiye ku ruhande rw'igihugu cya Iran kikaba gifite abasirikare barenga 610 bari mu mirongo y'akazi kandi bakora ibikorwa byabo bya gisirikare buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Kikaba ari cyo gice cya nyuma kigereranya hagati y'ibino bihugu bibiri mu gihe cyose byaba byisanze mu rugamba. Ese uko ikigereranya rya buri ntwaro zose zikoreshwa na bino bihugu ku byo wabonye nawe, twandikiye muri comment urebe igihugu cyabasha gutsinda intambara mu gihe bino bihugu byose byaba byisanze mu ntambara y'akasamutwe ukurikije ibikoresho byose buri gihugu wabonye gifite ndetse n'ubushobozi bwacyo. Wewe wari kurikiye ikiganiro cy'umushyashya kiguca ku muyoboro wa Ozone TV, mbashe kugushimira. Ubaye uri mushyashya kuri uyu muyoboro wakwiyandikisha ugakanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo n'ubutaha tuzabasha gucika ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro wa YouTube. Kandi ubaye wakunze kino kiganiro wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abagenzi bawe ndetse n'abandi batakibonye babashe kubona ikiganiro nawe wishimiye. Mbashe kugushimira, ibiganiro byacu nakagaruka kuri Ozone TV.